bana banzambi nedisanga bokupetana kabidilelu wajali mingu jamatu kwa bijangondo wadi kumyewu wachidimu cha bidunu bibidimu miabidi nesatu badi sanshi batu kutendela nzambi bumutoka mana kufunga ne nzambi bokumutendela mwakulu wetu tudi filaini misuka na miyo yetu yonsu kudi mukalenge balu banyuma umwe uju tulombola nyabi yonsu iti tuikalanga ni eyo bana banzambi ne disanka bokupetana lelu wa matuku abidi angondwewu wa di kumi numutaka mana kufunga batoto kutendela nzambi ngasa ni ditalali bya kuditatu nzambi bikala nenu miabi onsunu ni ikalangana mudina ja Kristo Yesu mukalenga wetu amen. Dina diani ndi mwambi kapumbu mutamba mwambi wa mishoni idiba bikila mumfalansa na Église presbytérienne au Canada. Waka juba bikila kwetu American Presbyterian Congo Mission udile elu communauté presbytérienne au Congo. Nungutaka funga batoto kutendeni bana betu bonsu ba mukilisto Yesu kakui kutapulula kwa bisumbu balubwa mwakulu nijidi anzambi didi tusanshi mwabo yabi onsunu nikalanga nungu kikai dalmingu tudi tutendelela nzambi wetu nungu bamana kwamba nungu netubwa mamanyisha tusengelela ba wetu bonsu yabi nikalanga bwa mwabo nunu mwana chale chima nunu to chale bokuleje nunu jubasa mujimu atungunu nga kumpala kabuluka toka tumbishanse mu yako babu ngiba yishimu mangala bako abayishimu biswaidi bako abayishimu bikongo bako abayishimu mfalansi to akambene bidibi kengale twenza mujimu mu mokulu wetu balu banchaka didi suja nzambi mene kuchibangi dilu pakabanga ekelezia bantu ni bantu bakajibu mfumia ndi mimpe ya nzambi mumiakulu yapo mumokulu wetu jutu sanchitu wetu mukasai musanga ntete mumokulu wetu wachilupu ngutukele ndisanka bakuibanya bakwabo fatudi tutendelele mumokulu wetu nungu ngasi wa nzambi neditalala bikala kunudi fatudi bonsu mudisangishe jibatu sangishe kudi nyuma wa nzambi amen. Nungu ba mamanshini mudichilela netutambu kulombele jitunga jetu ja Kongo njibamenyi bwane tudibikala baluishi buku di bantu babu bantu ntuamna matunga ni bisambe byabu mbishishilane bubi butu akenza ni bakatenzela nzambi mbalbo wakatupama banji matulo mapuwe nungu lukuka ni michima ya bakwabo nimbe ni mitumba ni myabaka yonso badi batuluisha vita ano bamabanji ati mjutunga jetu nungu tutambu kulombele mukalengu wetu wajitunga Felix Antoine Tshisekedi bwa mujumu mkole ujuwenze nang nikumwele twasikidila
bwa dikima ditu juma kumunyika dina ne haba kukamene bwalu ba yeye wa kuimana munkache mwa masangishimane na oni atutubigele jikolo ja matunga anyibulongolo jibwa matunga wonso masanga ntete ya mwishu mwa duni diba mwakadi ba minyampala ne banfumu bane ne bikalamu wakadi ni dikime ja kwa kula balba udumanu wanzambi kakuso makenga bana babu mushindu jubu batata wakwa kula ni dikima ni nkume yandi akusangisha bantu bonso ni twetu kabidi bakula mchikondo echi tudindi sanku babolo abo ni tutumuga mkumulombela nzambi bwana kachinyi balba chance cha yepo chidi kudi bukalenga bonso bifuma kudi nzambi balba kakwena muntu wa mutu ngwela ni kumwezela balo hadiye mikala manda ma chance nzambi amulama ni bamuzu mandi nungu bamana kwambe nungu tutulombele masala yetu adi ku asset ajalwangana ba chitubu chetu chabuloba tidibo benalukuka baswanu bwa kutunyenga kadi mwana wa mwene kongo yonso mosho munu mukape wambene lwai muchibi chinene fa mutu pakubwelele fa fenetre anyipa dididishi mbwase tuji mwakumvana mishinga bwana bedibangata ebi mbanganyi bedibangata bikansangu banganyi katika bena basunangu baswa kwikala babwele fa fenetre bubibi ali nzambi wetu keno tulekela tukale bimana ditabuja dilelele chishiki nungu bamana kwambe nungu netulombele bana banshi ne baka jibamulufile ne bantu banunu tubalombele nzambi kabidi ne bantu bonso pakumba ne chikondo kumpala kwa kubala mukando wa nzambi bumudi chilela netulombe nzambi kati kumpala kwa kulomba nzambi netuimbe musambu yetu ya kale tuja muntu imbe ne jisanka bwalba kakwe na musambu idi mikala ni ngasa bu musambu yetu ya kale na musambu udi nomba makumanda mutekate ni nai mutufi wajitalala nungutu imbai ne jisanka
Eyo twakwimba musambu wabansantu bakale kumpala mene kwa kwanji kuloba nzambi ni ngambe bwala bukabo bumwe bo kulwa mumutumanyi katataka bo kumanyisha bana betu bonso ba mukilisto matukadi ku akupita ngokumona ntuma chindi jimbi chijuba bikile na fish mpala wanyi ne wa Mkalenge Felix balba mchumanya katambu kusanga nikwenza kwa mudimu nilibile lwakela yi badi moku kwa chijitu mdietu nakamana kwamba bwale musamu kwabo bane ndi ngumvu dibikile janzambi boku kwa shani bana betu bumwaka pingana na FMI nonku dilombe jani kunu jibonsu kunu jinuika langana ntambu kunshimbianzi byanzambi balu ndimu jisweke na muchime wanyi zambi tumana ujumbikila ujambile bayidine ndinu tumumunkachi mankashama idine longe kadinu ikalne budi mbunyoka yantoka ni nyunyi yankuchiji miswangan milombu yenu ni itukwachi naka jiswiku bwana ninye pikala chikono cha kukumbana ba meme kwikala kwela mpala wanyi bu député national mu territoire wa mweka kutendele kwa mchulu baka kwena kushikile ni kwikala mkubyama mabikondi byonso kadi milombu yenu nanga itambu kutukwachisha mudini ja Kristo amen Nunguba bwalwebu tulomba inzambi kumpala kwa kubala mkando wa nzambi tatu nzambu wetu ni Mkalenge wetu tudi tukusagidile muchikondo echi bwalba udi nzambi mwimpa bwimpa bwebe simbwalba udi musobani babantu ubapeshe ubatemeshele munya bantu bakanene bantu babijachimu kuyinzambu akansungaso nungu lelo waja limingu twakamana kupungu boku kutendela mwakulu wetu mene tudikudi unzulu michime ya bonsu budiba tendele netu popa mumunyuma nashika tuyimwabu umwa kadi tudiba manyi bimpe bwase nyuma udio tulombola akangule michime yetu akangule ujimile wetu atuishi malu masoko amumgando wetu nemichime yaba bonso budiba tuteleje tatu mudini ja Kristo tukulom nungu amen nungu bana banzambi netu bale mukando wa nzambi mukando wa Abakuka ne mukando wa Luka netu bale mukando wa Abakuka chapito kumudilu
verse umwe tone gudinai tutubala mudine ja Kristo dija Yehowa ja kumva mu profete Habakuk. Dija Yehowa ja kumva mu profete Habakuk. Yehowa nendile kuji musangu bule bishi bwa wewe ungwachishe. Kwena ungumvila anyi. Ndindile kuji bwa chimba mbila chijiku. Ne wewe kwena uto fanjisha. Bolkai uji umwene shisha bienze jibibi. Bolkai uji umwene shisha bienze jibibi. Ne utang shisha mesu anyiku jikenge shangana jabantu. Kubutuka ne malu makole bidi kumpala kwanyi. Mvita ne kufilangana bidi bijuka. Bwamalu ajishe jami kenshi ja kuteketa. Ne kulumbulula kwa kane kakwenaku. Bwalu bwa bantu baji bantu babi baji baseswisha muntu mwakane. Nunku kulumbulula kwa bilumbu kuji kunyanguke. Edindi ya Yehowa. Amen. Bwa musango na kusuba netubala mokulu wa mfalansi kabidi. Le message d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Habakuk, chapitre 1, verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Pourquoi me fait-il voir l'injustice? Voici l'oracle qu'a reçu le prophète Habakuk dans une vision. Jusqu'à quand, Yahweh, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Jusqu'à quand vais-je crier violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'injustice? Tes yeux supportent-ils l'oppression? Je ne vois que pillage et violence. On vit des disputes et des querelles. Du coup, la loi est disparue. Et la justice jamais n'arrive. Tant que les méchants oppriment les justes, la sentence est faussée. C'est la parole du Seigneur. Amen. Netubala mumukando wa Luka. Mukando wa Luka chapter diku mwanda mutekete verse mwitanu ne verse mwisambo mchana. Bapostolo bakambila mukelengene. Ujunji shiditabushi jetu. Mukelenge wakambane. Bunwenu bikaleni ditabusha bunene bwa lutete lwa mutada. Nuakadi kwambila muchi wa sukamina ne. Ujuji bwe. Ukunyibwe mu jishiba. Wowo wakadi kutumikila jijenu. Edi ndi Kristo. Amen. Mumukando wa Luka chapitre 10 comme mwanda mtekete. Maintenant, nous allons lire dans
L'évangile selon Luc, chapitre 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent alors au Seigneur, donne-nous un peu plus la foi. Le Seigneur répondit, si vous avez un peu la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cet arbre, arrache-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. C'est la parole du Seigneur. Bana ba Nzambi twakumva kubala kwa mkando wa Nzambi kumpala kwa kushingulula netupuwe twanji kumva musambu wa korale munene wa belmishoni musambu itukadi bomve nungutudi makuteleje kabichi. Kwa magana ni tatuka kwa na kitu kitabula bena kongo na nashabena lokuna baji batulisha kutu nabo bakwimana chishike mujita bushejeza
bana banzambi dogo msambu mwimpe mutu imbile kudi benekele ani koral mene kakwene chintu chimo kutipandula kudinanga janzambi nungu bana banzambi bamana kubala mukanda bumva kwa kula kwa muprofete Habakuka jije tudidi pabwalu bwa bukole ani mushindu wa ditabuja la force ou la qualité de la foi. Mushindu wa ditabuja mushindwe wa ditabuja udi muchini. La force ou la qualité de la foi consiste quand on reste fidèle à Dieu. Fatu jitu shala chishiki mujitabuji jetu kudinzambi. Bwalu tuba manyi bimbe bwase nzambi kena diji nani ne ditekemene bwa bwalu bwa bunene anyi bunyi bwa ditabuje ja bantu mwishi mwajulu ne diba zambi lutangela mushindu wa ditabuje ja bantu toka tamba kumwana na shimisangu ya bunyi umwana bantu bambene kaka mamu kamba ndani tatu kansangu bantu badini ditabuje ja bunyi Kwikalangana ni ditabuje jabunyi kambwalu budinzambi utamba kutabalela kadinzambi du utamba kutabalela mushindu wa ditabuja mudibena France bambane la qualité de la foi. La qualité de la foi consiste dans la fidélité à Dieu. Mushindu wa ditabuja uji umweneka vatu bima na chishiki muditabuja jetu kujinzambi. Mushindu wa ditabuja ngutu jitwa kula lelu. Nungu mushindu ngutu jitumwa na mena kudi muprofete Habakuka. Muprofete wa Habakuka, muprofete wa nzambi. Zambi wa Israel muchibasa cha bafunjibwe. Zambi urudi sana muchibasa cha bafunjibwe ani le Dieu d'Israël au banc des accusés. Habakuka ujimu profeta wa kumujilu mumukando wa nzambi ujulumbulu ishanzambi. Le prophète Habakkuk est dans la Bible le premier qui ait osé demander des comptes à Dieu. Ulumbulu ishanzambi bwala muchima wandi wakadi mushikile. Umwana malu akajapita munkachi mwa bene Yuda bene Israel mene wa mene kanyi munyi mujimalu apita. Zambi meso ebaji matangile kujikunyi. Meso awewe yebaji matangile kujikunyi bwanta tuidi munkachi mwa bana ba Israel. Bene lukula babwela bokupa wula banyenga bintu mezo wewe nzambi ajimatangile kujikunyi. Kacha kuchikondo bikondo byonse bya ba profete kakwa kadi mu profete wakaisha
kwambayi kulumbuluisha nzambi bwa makenga bulelela bakadi bamba ne nzambi mulumbuluji mujala me kadi mumichima yabo bakadi nempata bwalu bakadi bomona baluishi bakadi babwela chikondo cha Habakuka ujuma na muchima wandi uji unyinga lala ujuma na muchikana kumona wambila nzambi nekadi nzambi bwingi bwa makenga ajalo ujumutangila kujikunyi umva imu ja Habakuka wambila nzambi ujuhamba ne jija yevoja kumva mu profete Habakuka yepo wanenjile kuji musangu bule bishibwa wewe ungwachishe kwena umvila anyi nzambi wanyi ndinjile kuji bwa chimba mbila chijiku munkachi mwa bena Yuda chimba mbila ne wewe kwena utupangisha bolkai uju umwene shisha bienze di bibi ne untangisha meswanyi kuji kengeshe ja bantu kubutuka ne malu makole bidi kumpala kwanyi mvita ne kufilanga na bidi bijuka bwa malu ajishe ja mikenji ja kuteketa munkachi mwa bena Yuda ne kulumbulula kwa kaneka kwena kukabidi bantu bakaji bafweke shabukola bwabo kubidani chiteku bwalu bwa bantu babi baji baseswisha muntu mwakane nungu kulumbulula kwa bilumbu kuji kunyanguke kuji bantu wewe nzambi lumutangila kudikunyi muchima wa Habakuka ujulumbulisha nzambi muchima wa Habakuka ujulumbulisha nzambi. Depuis des siècles, la foi proclamait la justice de Dieu. Cependant, cette justice n'était pas toujours évidente. Et beaucoup devaient taire leurs doutes. Habakkuk est le premier à poser la question à Dieu. Habakkuk ujua kumujilu wakwela nzambi dikonka meswe baje matangela kujikunya nzambi. Bwaluta tulwa bana babe na Yuda meswa wewe nzambi ajimatangila kujikunyi ujuela nzambi makonka bwachini nzambi ujutabusha kansunga munkachi mwa bena Yuda bwachini wewe nzambi bwachini wewe nzambi ujuitabusha bwane kulumbulula kwa kane kumbuka munkachi mwa chisamba cha bene Israel munkachi mwa bana ba bene Yuda. Pourquoi Yahweh permet-il l'injustice de triompher? Quand il faut punir un oppresseur, pourquoi le remplace-t-il par quelqu'un de pire? Nzambi meswe badi kujikunyi bana ba nzambi na kwangata mukandeu mwangata mu bulongolo jibwa ekelezia butujitubikila calendrier liturgique na kufanikisha bwalu bwa kujila kwa Habakuka tuntangila lutatuluju munkachi mwa bana ba mwena Kongo bwalu bwa bena kada saba kulo bakubwela munkachi mwa bana ba Israel bakubaula bintu byabo mabanjabo bakengesha bantu meswa nzambi matangile jikonga jakadini bwachinyi nzambi meswa jakadi matangile mbwane kakadi mubaswa anyi kadi beni Israel bakadi batendelela nzambi butukune munya Dijenga ja nzambi jakadi chini wakadi musukumu na mushindu waditabusha jabo mushindu wakadi buma kuimana bana banzambi musangu mushimatu kumashala kunyima na kumwana mwane tumuku abuimba kamusambu kaku kakandidisha mwadi
musambo ao Tevia kwenye mgalenga Tshisekedi wakwangata jitumwa kuli filombianza byanzambi Jwambene ikala wewe mulombo di kadi bafile jitu pena lukuna munkachi mwa jitu ngeja Kongo anu munkachi mwa bana ba mwene Kongo bakulo bena lukuna kudi kaba iba mwana bwimbo ba muji wezu wenda uji Kongo amene Nzambi na kudi fila kudi Zambi meme na kulukuji bwa chinu tateni byonso ebijana bimweneka wakuyena munkachi mwa jikolo ja matu onso kubambila malu onso patoka besu wawewe yevo aji matangele kujikunye Ikala mulombo di wadi tungedi na lukuna bichikile tuboya wakwamene bukalenga bonso budifuma kudi Nzambi ne utangele mwene mujumu ebe tumutanchi kulaka lukuna lwakufita munkachi mwabantu enze byonso ebineka byene bimba bena lukuna bakutu bwelele tono munda mwaditu na wewe yepo meso bali matangala kuliko kadimei abakuka kadika byonso kabyaka dibileje bwana yeye kakadi umva Nzambi wakadi usukumwa na mushindu waditabuje jetu wakadi musukumwa na mushindu waditabuje diaba kukane bena Yuda bena Iselele men kambu bwaditabuje budinabu Nzambi bwalu Nzambi di utangele mushindu waditabuje la qualité de notre foi fashisha mugando jwambene Nzambi wakumva kujila kwa Habakuka yeye wakamsangisha kadiamu yeye Nzambi umwewu tufingana muchikondo cha Yesu Kristo bwalo bwa yeye wakadi Nzambi wakulwa mumbidi wa buntu didi Nzambi mene mungachi mwa bantu ujuyisha bayidi bandi bwalu bwa mushindu wakubwigidilanga na mafanga enu nache byagwenzele mwanenu bwalu bubi umubwigidile misangu makumwanda mtekete misangu makumwanda mtekete misangu mwanda mtekete didi ya Yesu didi akadi bwalu bukolo kujibayidi bwa bobo kuditabusha baka mwanene ditabushi jabu didi kese badi balomba kudi Yesu bwane wakutuishe bwate tutumona mokubwigidilana kadi katwena mokukokeshe bwalwebu ujundisha ditabushe dietu Yesu jubambilane kwikala nditabushe jabu inga kwena bwalu kadi binu ikala ne ditabusha dilelela mushindu wa ditabusha nwenu nenwambile mikuna neyo nombushe neyo fikishe tono mujishe jamai
Neno enza malo kukeme bwa mshindu ya ditabuje la qualité de votre foi. Kambwa bungi bwa ditabuje budine bwalu bwa nenjundishe ditabuje dienu. Yeye ujimomo mwe makelele toni lelo. Kambunyi bwa ditabuje mutu amona bakwa abo bajibaye kutwaje kudinda toni di lolo ne toku yana mukutendelela. Balegela bana nenzala, balegela baluma nenzala kunzubu ne toku kambunyi bwa ditabuja Yesu tutwambila dijinga jandi didibun mushindu wa ditabuje dietu la qualité. Bukola bwa ditabuje batashala bima na shibi kala malu alokutudi. Fatudi bima na muni ditabuje dikole. Ye uju tuenzele malu wakukemene tuetu kabidi tudimu wakwenze malu wakukemene tuambule miko na tudimu wakuyishintulula. Kuiteke miyabaka yonso malu wajalo kutudi netu imana nebena lukuna. Tudimu wakuluanga na nabo bitu ikala nubima nechishiki mudi ditabuje dietu. Yesu Kristo jutu sengelele ni di andi lelu kambwa bune ne bwa ditabuje budina bwalu Yesu jutu sengelele bwa mustangele bune mushindu wa ditabuje diebe. Wewe mwana tutangele mushindu wa ditabuje diebe. Didi ya mushindu kai. Yesu ju ishabaidi bwa batangele bune ne bwa ditabuje didi bunadi. La qualité de votre foi. La qualité de votre foi. Par sa réponse, Jésus indique qu'il s'agissait moins d'une quantité de foi que d'une foi de qualité. Avoir plus de foi ne sert pas à grand-chose si on n'exerce pas déjà la foi en sa possession. C'est notre orgueil et notre vanité qui nous empêchent de pardonner à notre frère. Cet orgueil doit être extirpé et rejeté. Si la foi de la taille d'un grain de sénévé peut déraciner un sycomore et le planter dans la mer, elle pourra plus facilement accorder la victoire sur la dureté du cœur, qui est l'obstacle majeur au pardon sans cesse retiré envers un frère ou envers une sœur. Babu badiba kole shimichuma yabu nububi munda mwamichuma yabo bwakulwisha mukwenu na shabikala ujuwenza malumempe. Bubi kayi bunu jikanu yimu wakubwigidilanga na nwenu bonsu bajibumvo di yedi mumisoko yetu. Binu ikalaka nwenu bamanyu mwakubwigidila bakwabu mibi yabu numayine tatu wenu ujumujulu kena mwakunubwigidila chendelele. Yesu didi jinga ne mushindu wa ditabujidien. Yesu didi jinga ne mushindu wa ditabujidien ditabujidien bakabidi. Kena di jinga ne bune na bwa ditabuje bwa kutendelele kutwaje kudinda. Kipkai wa kwambile bayidi ne bagwenza mujimu mudinda na bagwa badibenza jilolo. Difutu didi amomo mujutangila mushindu wa ditabuje kena utangila mutanchu wa ditabuje jebe. Yesu jukubigila lelo udu ambene mushindwe ujanu pa wimane chishiki mudita buje die bukudi Yesu die di lolo kutudi bwa chini bana banzambi tangila yimalu alwalo kutudi bene lukuna badi batubwelela kadi munga chimwa ditu ngajetu mene bakwabu badi balwisha kikai aba kukaujujile wambila nzambi ne nzambi didya nzambi yepo wanendile kudi musangu bule bishibwa wewe ungwajishe kwena ungumvila nyinjinjila kudi bwa chimba mbile chidiku ne wewe kwena utufanjisha Bolkai ujumwe ne shishe bienze di bibi ne utangishe meswa nyiku dikenge shanga na jabantu kubutuka ne malu makole bidi kumpala kwa nyi mvita ne fuilakana bidi bijuka
bwa malu adishe dia mikenji dia kuteketa mikenji droit etat de droit bia kuteketa munga chumwa balumbuluishi yevo meso baji matangile kujikunyi bantu baji bafila kananu bwa kuikala mushindo wa kusomba munkwasa na nshikaba yini bukole bwa kukwachisha bakwabo meso baji matangile kujikunyi bwa basonga kashiba bakwabo yevo wa tangile meso kudibana ba mwene ko mukalengo wajitungu wa kujilo kuye munga chumwa bisamba byonso mujikolo wakwama ni mviti yonsi di lokunoro ni kusida ku esete kaya ni lopa tupu bwala badidi jinga muni kuiba bubanju bwetu kadi meso wewe yevo waji matangile kudikunyi nungu yevo wa meso endaji matutangile kadi uji musukumona mushindu wadita bujidia fatwa alekela makokanga na munga chumwetu fatwa alekela kukinanga na munga chumwetu fatwa atangela kudikiliso na kudinzambi mene ye na manye mushindu wa kutusumila amei anakadinao akadinzambi mungambile bwatetu tuambila nditu kujalelo tangila mushindu wadita buji diebe ndidi alelo bukole wadita buji. Dieu a besoin de la qualité et non de la quantité. Dieu dit kwa shimudini ya Kristo mkalen wetu. Amen. Tulomba nzambi. Tatu nzambi mkalen wetu. Tulala kumpala kwebe bulelele ujutu yishimu mishindu yabu muchima wa Habakuka mu profetu wa kumujilu wa kukudidila pa kumonanta tu mukachuma abana babu to kumona mukalenga Felix miabe yonsu di wendo ujudila ka kusubo kumonanta tu jibana babu bake benel kono bakadi munkachuma bobo nkayapo anubo kukinanga tatu wetu kadi mupikowe baka kudidila aba kukumen mbawe utangila kuntatu ya ban babeni yuda mulele nzambe kamba ni wakadi mbalekele na nshipaka di benel kono baba bwelele kadi wakadi jingba kumona mushindu wadita bujidi hapo dijinga diebe diakadi bwane bobo bimani chishiki mudita bujikudi kabwi gadi chintu chakadi makuba pandula ni nzala ni mvita ni mayoyo kadi batangele kudi wewe bwalwa wewe kudi musumidi ngudidi di tujadi kila bwana kunima kwa bionso wewe wakumvila Habakuka nunko wakasanikisha beni yuda beni Israel men bumudi nzambu iduka yuko jumuka tangele meso kudibana ba mwene Kongo badi bende ni ntato mubula babu misami kwa bapanga chakuja karibu tukuni mwenye badi bakutendelela babu alo ebu tutulombele mkalengwe tuwaji tunga tatu katekechi bwalwa kama kumusumula wewe dini mission yo akumufesha mbwane apinga jile bene Kongo ditunga ja ipikala bwalwa bwa kukumbana wewe no manchiji makwenzi nandi nungu bwalwa bututu lombele ba minyampale mene ba ministre badi wenzi na mujimu kujumu ni michime yabo bwalwa babungi badi bateketa mugujifana kubije nchiteko mugwiba bintu byajito nkadi tatu wetu ubafilulus kadi nyuma weba kujumuni michime ya totolombela basungu jibobe batutubigila ba député ne ba sénateur wewe dinzambu juka yokujumuka sonsol michime ya pati na shitombe meibunu nkwewo bamene bakafukibo kuchimfani kiji cha Nzambi
bakusungi bobu bena mujimu ba bantu ka bakusungi bobu banfu bajikokela bonvile bantu bakabasungula. Écoute la voix du peuple. Tout le monde bakaje ba mulfile ni bana banshini bantu banunu. Wewe kwamba mumkande wa Yakobo chapter kumujilo verse 12 mwanda mutekene kutendelela kulelela. Ngo abantu badibela na menji kudi bana banshi. Ne bakaje ba mulfile. Tatu wetu abatangela. Tutulombele bambi banzambi mkele wetu ubasonge bwabobo baisha malo wa mchikondwe chia jimundo mwa jitunga. Bajumuisha bantu batabale bimani chishike balwanga na vitamine ya jitabuja na invita kabidimene ya kusomela musoko kakwa na bwa bubi bunongo tatu wetu jibamani. Tulombele bambi banzambi ne bantu bonsu ba munga banzu jimene bajibalumbulisha tatu wetu kangule michima yabo ni menja abo bamenye bwana wewe umwaka bateka bwalo bakulumbulolo kwabo nkulumbulolo kwebo taskidil tatu patame nungu itabujibene shijetu katata kujie ujimanye mwakuno lama bwana wenu kanulenduki ne ujumu wakunu teka kumpalo kwa butumbi bwandindisa nkadinene kanu ichilem kudinzambi umwefele musungidi wetu bwa Yesu Kristo mkalenga wetu kuikala butumbi na buneme na bukokeshi ne bukole kumpalo kwa bikonde byonsi nikatataka na chendelela. Amen. Yehova wetu anulame anusankisha. 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 Dinu kabele musambo okunulaye nao. Yehova wetu anulame anusankisha. Chenane kwa kunyemena anakupiga wewe yepo